Kādas pirmās sajūtas? Tā ir eiforija, padarīta darba sajūta vai vēl sajūta, ka viss vēl priekšā? Laikam viss kopā. Spēles sākums, pirmais puslaiks, viens nepārāk veiksmīgs izgājiens, pēc tam pendelē. Kā savākties tev pēc tam bija šādās situācijās? Es zināju, ka pēc šādas epizodes ir jāsavācas, jo, ja nesavāksies, tad viss var teikt beigties slikti. Kā reaģēja komanda, treneris pēc tās epizodes laukumā? Bija kādi uzmundrinājumi vai pats varbūt sev arī pateica, ka vajag turpināt? Arī viss kopā. Treneris mazliet iedeva iekšā, jā, bet tas man palīdzēja, mazliet man sapurināja. Bet man liekas, ka arī pēc tās kļūdiņas bija laba spēle no manas puses. Tā kā, jā, viss labi, kas labi beidzās. Vai šis duels tev bija grūts, ņemot vērā, ka komanda principā daudz vairāk uzbruka, taisīja momentus, tie momenti pie taviem vārtiem jau nebija pārāk bieži notikums? Jā, laikam Vācergam ir vieglāk tādās spēlēs, kur viņam visu laiku pretinieku komanda uzbruka, viņš ir tādā fokusā, un šeit bija tieši pretējais, var teikt, arī ar veiksmes palīdzību, teiksim tā, šāda spēle ir grūtāka nekā, ja tev visu laiku uzbruka. Laikam otrajā puslaikā tikai viens standarts pašās beigās, vēl pirms jūsu vārtu gūma bija tāds, ko var atcerēties no tāda bīstamā? Laikam, jā. Laikam otrajā puslaikā vispār bija salīdzinoši maz darba. Vai vispār gaidīja, ka tieši šāda rakstura mačs būs izbraukumā, jo bieži vien tomēr viesos arī Latvijas citas komandas diezgan ar lielām problēmām saskarās? Godīgi sakot, laikam tādu spēli negaidīju. Domāju, ka viņiem vairāk piederēs iniciatīvu, bet, mēs parādījām līmeni un, tā treneris no mums prasīja, lai mēs parādām augstāku līmeni nekā mūsu vidējais, un es domāju, ka tā arī šodien bija. Vispār kā ir noskaņoties spēlē, vai tas ir citādāk, ka tu, diennakti pa logu viesnīcā skaties uz šo laukumu? Mēs jau ar džekiem savā starpā runājām, ka uz šādu izbraukumu ir vieglāk atbraukt nekā, pieņemsim, uz Liepāju 3 stundas ar autobusu viesnīcā, pēc tam no viesnīcas ar autobusu uz spēli. Šeit burtiski lidojums 1:40, uzreiz pārkāpām no lidmašīnas autobusā un viesnīca pie paša laukuma. Viss perfekti. Kā kopumā šī spēle no atmosfēras viedokļa, no tā, kas apkārt, kas varbūt vēl paliks atmiņā? Gribētos vairāk un biežāk spēlēt šādos stadionos. Jā, tāpēc mēs ar čaļiem runājām, ka gribam ļoti uzvarēt, lai turpinās tas ceļš, lai Rīgā ir vēl viena spēle ar mūsu faniem, ar pilnu stadionu, un dod Dievs nokļūsim grupu turnīrā un būs vēl 3 mājas spēles. Cik daudz pendelēm varbūt tevi gatavoja, negatavoja pirms šī dueļa, jo nav jau arī tā, ka tālu bija? Tā, ka ļoti, tā skatījāmies, tā nebija, bet jā, visi iespējamie pendeļu sitēji tikai izskatīt pēdējās 5-6 sitieni, tā kā, ja būtu aizgājis līdz pendelēm, tad domāju, ka būtu gatavs. Un pretinieks noskaidrosies tikai rīt, gribi ceļot uz Fēru vai Poliju? Vienalga, protams, ka Fēru salas, bet arī Poznaņā zinu liels stadions, bet, Fēru sala komanda būs parocīgāks. Paldies. Tell us first feelings, first emotions after this win and aggregate score. Yes, you have very good emotion in the season, in the pitch also. But I say for the guys, this is not luck. This is because you deserve. You work for this win, and that's it. We win it physically, mentally, football, in every statistics we win this game. Have you expected that this game will be like this, especially the second half when you dominated? I expected we dominate because physically we are so strong. Especially in second half against Varda, also you dominate second half, and that's it. Like you dominate second half because your physical is so strong. Was it like harder, more emotionally, not so physically, because you were 0-1, opponents were maybe pushing only by the score? Football, okay, if you score, of course, is good, but not only score. You keep the plan. He score first. We still with the plan. In second half, we kill them physically, mentally, and we still with the plan. We play football, not only physically. We play football. And we kill them here. Can we say that you are a bit prepared for this final chapter, final moments, final score? I think me and everybody who play always in the first half and till the end,
always, like coach say for us, who start is important, who finish the game also is important. Like everybody is important, and always the player who come from the bench they decide the game, finish the game, and score goals. And today Kyle played like his concentration. He say for us before they go in, he say I will score 100%. I say okay, let's go. I think you had some quite emotions after your substitution. It was about some episode or I don't know situation. No, I think I just fight with the referees because he say go faster and the players fall down and he say I put 1 minute out. It's like for me it's stupid. Okay, he need follow the rules, but these rules need be like clear. The player is there with the doctor. Why he put 1 minute more? Maybe about this pitch, this country. How did you feel playing here? Was it like different in comparison of other stadiums? Like I say to guys, always it's hard for us to play outside home, but today you play so good. Today you play dominant. Pitch is good, stage is good, atmosphere is good, but like our focus and what you come here to do, we do like very well, very well, from the beginning till the end. How is to live in the hotel which is near the pitch? You are seeing from your room probably the pitch, the stadium, and thinking about this all the day. Is it like differently? Yes, I say this to the players. I think for me it's not good to see always the stadium, everything. I like more to come, and I never been in this situation close to the stadium, but okay, this is about focusing everything. And maybe what's next? Or maybe which opponent do you prefer, Klaksvik or Lech, or you don't think about this? Now I celebrate for the winner today, and tomorrow we start think about Meta, who is the next opponent in the cup. And I don't have team who would come or not. We need player or start. Doesn't matter who come. We need player or start and kill them. Thank you. Thank you.